ngithi ngirosesibora neyishashazo ngathi uphara umthakathi uza no-Brand B bafana bakithi hayi hlehla iyaphambili kuphela lento bafana bonke ngifuna nizwe ukuthi laphana okuzokwenzeka kusuka manje beniyithethe umhlaka 30 sekuphelile bede kusaqala zanza kwethu kuningi okuzayo ayi kube kuzoshuba but asingandakhuluma amagama fela sentedele video nizwele izinto ezizokwenzeka from now on. Sithi izwe alilungu akubuyisa imithetho akulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni iSouth Africa ina 32 la manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini hayibo ngibani lona nginikeza izinto zengane anandaba nokujuluka mina indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka so ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba abantu namhlanje sisuke siye kwelibe akukho ukuxoxa okuzokwenzeka akukho ukuxoxa okuzokwenzeka sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala barenta ibhilidi ngelika works it was vacant and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ibhilidi ubani owatshela ukuthi ibhilidi alinamuntu ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords sizoya kwa Transnet izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet sicela usinike uhla lwezindlu zakho public works masipala ningwelanga elithile siyakunansi indlu siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe izikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenze lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho bazohlala lapho ngaphakathi abeza ukuphuma beyothenga abeza ukwenza lutho sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagada sizobagada ke thina sibona aliki drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDecember nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa iPop crew ayiyeke ukuvikela amaphoyisa iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la kodwa ngezenzo zawo zokumukela imali zokwebiwe kuma drug lords sayibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa lingazange lona limbulala umuntu ngqo kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke le ngane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili sizokwenza njengensizwa nomnsizwa sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awugcina idolobha singalibalanga isitenga niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe into ebhlungu ngendlela eyisimanga
okufanele ngabe sonke thina abantu singamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku ngaphansi kwesithusa senkosi ngaphansi kwesithusa selembe umqalo walendlela yakwaZulu umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani ubungamfakanga